tugiye kugarukaho twumve amwe mu mateka y'uyu mudefaseri wasinyiye ikipe ya Rayon Sport yitwa Mohamed Ouattara. Ese umudefaseri ni muntu ki? Sport nuko ikipe ya Rayon Sport perezida yavuze ngo hagati yo kuwa kabiri, ubwo ni ku munsi w'ejo, cyangwa se kuwa gatatu, imyambaro ya Rayon Sport cyangwa se imyambaro bazajya bambara izaba yageze mu Rwanda. Twihuse cyane, reka turebe muri tombora yabaye mu minsi ishize, haba muri Confederation Cup cyangwa se muri Champions League. Reka duhe muri Confederation Cup. Umunyamakuru mu cyo biganiro Anta yari yabwiye umunyamakuru Karikeza ukora ku Sport, aravuga ngo ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ikipe ya APR niramuka itwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup uyu mwaka, yemerera miliyoni umunyamakuru wita Karikeza ukora ku Gihe. Ndagushimira neza amakuru kano kanya, ni wa mwana wese yo kubagezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye. Turahera hano mu Rwanda, turibanda mu ikipe ya Rayon Sport, niyo kipe irimo amakuru menshi ashoboka. Turava imuzi n'imuzingo tubabwire amakuru meza ari kuvuga muri Rayon Sport nyuma y'uko imaze gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup mwaka wa 2026. Hari byinshi biri kuvugwamo, turaza kureba umwataka bari gushaka, umukinnyi wo hagati ari gushaka, ndetse n'umudefaseri wamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Turaza kugarukaho abakinnyi bari gushakishwa, by'umwihariko turaza kugaruka ku mateka y'umukinnyi w'umudefase yasinye ikipe ya Rayon Sport. Uwo ninde? Ese amateka ye ni ayahe? Turaza kwibanda mu yandi makuru muri Rayon Sport agiye atandukanye ari kuvugwa. Amakuru mashyashya yose ya Rayon Sport uzasanga no kuri Damascene TV show. Turaza kora mu ikipe ya APR yo itaragize amahirwe yo kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup, yavuye mu majonjora. Turaza kumva bimwe biri kuvugwamo akenshi bitari na byiza, turaza kubirebera hamwe. Ese ni ibihe? Turaza kongera kwibanda mu matsinda ya CAF Champions League na Confederation Cup, aho haba mu Rwanda. Ese APR na Rayon Sport zatomboye aya makipe? Tuze kureba by'umwihariko n'amakipe amwe yari muri Sekafa Kagame Cup hano mu Rwanda, amakipe yaba yaratomboye. Ese mu makipe yatomboye ni ayahe? Ibyo turaza kubigarukaho cyane. Ntabatinde rero, urumva ko abashyashya mukora subscribe, umukanda ukazogera kugira ngo ikiganiro zashyiraho mujye muhita mukibona. Namwe abasanzwe ndabashimira ko muri kunkurikira ino video rwose mukayirangiza, Imana irabaha umugisha. Tudatinze rero, reka tujye mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport imwe makuru menshi cyane agiye atandukanye, niyo mpamvu muri uyu mugoroba ndagira ngo nkubwire amakuru agezweho, amakuru mashyashya nta n'uzasanga rero hano kuri Damascene TV show. Rayon Sport turabizi ko yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Rayon Sport yanditse amateka, ibi turabizi. Mu cyumweru cyashize hari ku munsi wo kuwa gatanu, aho ikipe ya Rayon Sport yatsinze ikipe ya Muraya ibitego 2-1. Ngira ngo ibyanzo umukino twabigarutseho mu mavideo yabanje. Nyuma yaho ikipe ya Rayon Sport yahawe igikombe, ihabwa n'ibihumbi 30 by'amadolari y'abanyamerika. Uraza gusanga ari muri miliyoni 44 z'amanyarwanda. Ikipe ya kabiri yabaye Muraya bayiha ibihumbi 20 by'amadolari. Ikipe ya Al Hilal bayiha ibihumbi 10 by'amadolari. Ibyo twabigarutseho cyane. Nyuma yaho perezida wa Rayon Sport muri weekend yafashe abakinnyi bose, staff yose, abajyana muri hoteli imwe muri Kigali, bajya gusirebura, bajya kwishima no kugira ngo abahe agahimbaza musyi kabo, kuko yari yavuze yuko agomba kubaha nibura byibuze bitajya munsi ya miliyoni kuri buri mukino. Perezida wa Rayon Sport yari yamaze kubyemera. Aravuga ngo niba igikombe gifite agaciro ka miliyoni 30 z'amadolari, miliyoni 15 ni iz'abakinnyi.
yo ayo makuru yaravuzwe rwose, perezida yabyemereye ku giti cye ko bagomba kuyabona. Ndetse na Beka hari amafaranga yahaye ikipe ya Rayon Sport uko yatwaye Sekafa Kagame Cup uko bari babyemeranyijwe. Rero ubwo iyi weekend abakinnyi ba Rayon Sport bose bari mu byishimo, niza agafaranga ubu ngubu bari kubara amafaranga rwose ameze neza, Rayon Sport umwuka mwiza, ndetse n'umutoza wabo ukomeye hari ingingo Francis Christian, ni umutoza yagaragaje ubuhanga budasanzwe. Iyi Rayon Sport rero tugiye kuyigarukaho. Ubundi Rayon Sport nubwo yakinnye igatwara igikombe, ariko bivuga ko hari imyanya imwe n'imwe ikeneye abakinnyi. Nko muri defenseri habamo umukinnyi, haraburamo umuwinga, haraburamo n'umwataka. Abahari barashoboye, nibyo barashoboye, ariko hari abandi bakinnyi bagomba kuza kugira ngo bongere izindi mbaraga, kugira ngo bagire Rayon Sport ikomeye, bagire inyuma, bagire hagati, agire n'imbere hakomeye. Ahangaha rero bivuze yuko ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yasinyishije umudefenseri. Uwo mudefenseri mbaza ngo ninde? Uwo mudefenseri yitwa Mohamed Ouattara. Uyu umudefenseri ukomeye cyane, ari na uyu Mohamed Ouattara ubundi akomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ni umukinnyi rwose w'imbaraga, w'ibigango, ufite igihagararo, ubona ko ari umukinnyi wujuje karite zose z'umudefenseri. Ahangaha uyu mukinnyi yagiye akina mu makipe agiye atandukanye hano muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Uyu mukinnyi Mohamed Ouattara ni umudefenseri wagaragaje ubuhanga bukomeye, akina mu mutima wa defense neza cyane, ni umukinnyi uba uhagaze wemye neza. Uyu mukinnyi yavukiye mu gihugu cya Cote d'Ivoire ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 1999. Umva ko afite imyaka igera kuri 27 gutyo isatira n'umunani. Uyu mukinnyi ubundi amazina ye nyayo ni Mohamed Ouattara, ariko ahantu yagiye aca henshi bamuhimbye akazina kitwa Momo. Uyu mukinnyi wa Rayon Sport, uyu mudefenseri wa Rayon Sport yitwa Mohamed Ouattara, ariko akabazwi neza ku kazina ka Momo. Sinzi niba n'aba Reyon bazakuza ku kazina cyangwa se bazamushakira akandi kazina kiwe. Uyu mukinnyi amateka ye ubundi afite 1 na santimetero 90. Umva ko ntiyo ku gihagararo urasanga ari umudefenseri uhagara mu kibuga neza, yemye, ameze neza cyane. Uyu mukinnyi ubundi agitangira gukina umupira cyangwa se agitangira kuva muri gihugu cya Cote d'Ivoire kugira ngo ajye gukina ikipe ya mbere nkuru yagiye ikinira, ni ikipe yitwa Wakasa Blanca yo mu gihugu cya Maroc. Wakasa Blanca ni ikipe yo mu gihugu cya Maroc. Uyu no yatangiye gukina cyane, ayijyamo, ni ikipe ikomeye cyane. Wakasa Blanca ni muri Maroc, ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe izwi, ni ikipe yagiye itwara ibikombe bigiye bitandukanye, ni ikipe ijya mu matsinda agiye atandukanye, yaba Confederation Cup, yaba Champions League, ni ikipe yakinnyemo. Ni umukinnyi wagiye ugaragaza ubuhanga bukomeye cyane. Mu mwaka wa 2020 mu mwaka wa 2022 yagiye mu ikipe yitwa Al Hilal yo muri Sudan. Iyi ni ikipe izwi cyane, ni ikipe ikina shampiyona mu Rwanda, ni ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona mu Rwanda, kwabuze kwa yari yatwaye ibikombe, ariko na APR kwa yo mu Rwanda nayo igahabwa igikombe. Uyu mukinnyi Mohamed Ouattara cyangwa se akunda ko yakozina ka Momo yakinye mu ikipe ya Casa de Blanca yo muri Maroc, akina no mu ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudan. Uyu mukinnyi yarakomeye, uyu mukinnyi afite amateka, uyu mudefenseri afite ubuhanga budasanzwe.
uyu mukinnyi muri 2022 rero umva ko muri Al Hilal yamaze imyaka 2. Ikipe ya nyuma yaho yaje kujya mu ikipe ya Simba. Simba ni ikipe yo muri Tanzania, ni ikipe ikomeye, ni ikipe yaje hano muri Sekafa Kagame Cup, nubwo yabaye gutungurwa ikavamo, ariko hari byinshi ya kipe ikomeye. Ni ikipe ijya mu matsinda Conference Cup cyangwa se ya Champions League nyafurika. Uyu mudefaseri yakinnyemo, umva ko ni umudefaseri ufite ibigwi byinshi cyane, kuko ajya kujya muri Simba yabavana muri Al Hilal. Simba yabanje kumwereka projet ifite yo kujya mu matsinda. Aravuga ati okay, niba yo kujya mu matsinda rero, abona ko uyu mukinnyi ko ikipe ya Simba ifite amateka meza, ifite gahunda yo kujya mu matsinda, yemera kuva muri Al Hilal aza mu ikipe ya Simba. Urumva ko uyu mukinnyi rero yayikinnyemo igihe kitakinye cyane, yahakoreye amateka. Ni umukinnyi uzi kubana n'abandi, ni umukinnyi ubasha gukadira abandi bakinnyi, ni umukinnyi ugira igitsure mu kibuga. Twarabonye kuri Dande Junior, umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sports, mwabonye ko ari umukinnyi ukunda guhagarika defenseur neza, afite igitsure cyane. Uyu mudefense nawe rero wumva ni igitsure cyiza, ariko ni igitsure cyangwa se ishyaka ku bakinnyi, abasha kubakebura ati mu bigenze gutya, mu bigenze gutya, mu bigenze gutya. None nafatanya na Dande Junior umunyezamu wa Rayon Sports, umva ko byaba ari defense, uzaba ari imyanya y'inyuma ihagaze neza, imeze neza, kandi ifite imbaraga ibasha, kuko ikipe ya Rayon Sports twabonye ko muri Sekafa yinjije ibitego 2 gusa. Ubundi niba yakoze amateka nta yindi kipe yabikoze mu Sekafa. Rayon Sports yinjije ibitego 2 gusa. Ikindi, uyu mukinnyi akimara kuva muri Simba yagiye mu ikipe ya Al Hilal, yabonye yavuyemo ajya muri Simba, ajya muri Al Remi. Iyi ni ikipe yo muri Arabia Saudite mu mwaka wa 2023. Umva ko ni umukinnyi ukomeye cyane, umukinnyi cyo muri Arabia Saudite, ni umukinnyi ukomeye cyane, yakoreshaga imbaraga cyane, umukinnyi aha amafaranga. Uyu mukinnyi abantu benshi bamwishimiraga. Mwabonye uburyo ikipe ya Rayon Sports iyo umukinnyi yatsinze, abafana bose basha kumukandira akanyenyeri cyangwa se agatega umwenda bagashyiramo. Uyu mukinnyi muri Arabia Saudite bamukoreyeho ibintu byinshi byiza. Uyu mukinnyi yatanze byinshi muri Arabia Saudite. Uyu mukinnyi yahabwaga amafaranga, tukibaza tuti uyu mukinnyi aragera muri Murera, uyu mukinnyi ko amaze gusinyira Murera, uyu mukinnyi ko afite amateka meza, uyu mukinnyi ko abasha kugira ngo bazamuce bamwinjizemo igitego ko biza kugorana. Abafana ba Rayon Sports bamundagazaho ibintu byose. Uyu mukinnyi rero, uyu mudefenseur rwose afite mu mutwe rwose, afite umuntu utekereza. Ubundi hari karagiteri zimwe ziranga umudefenseur uyu mukinnyi yifitemo. Uyu mukinnyi biragoye kugira ngo uzapfa kumukoreraho penalty. Ni umukinnyi waza ugatekereza akakureba, ni umukinnyi wubura amaso akareba. Biragoye rero kugira ngo rero uyu mudefenseur abantu benshi babataka bagiye bahura nawe, haba muri Al Hilal, yaba ari muri Simba, yaba ari Wakasa de Blanco muri Maroc, yaba ari muri Al-Aminim. Uyu mukinnyi wo muri Arabia Saudite, abadefenseur bose bagiye bakorana, abataka bagiye bahura nawe, bagiye rwose bavuga ati uyu ni umukinnyi. Urumva ko Rayon Sports rero ifite umukinnyi mwiza. Rayon Sports ikinishije umukinnyi mwiza. Rayon Sports ikinishije umukinnyi, Perezida wa Rayon Sports yabisobanuye neza, aravuga ngo
impamvu bafashe uriya mukinnyi ni uko bagiye mu irushanwa mpuzamahanga muri Confederation Cup. Ati rero twari dukeneye umudefaseri uza kujya muri ya defaseri, umukinnyi umenyereye izi shampiyona, kuko turebye umukinnyi yakinye muri Simba, agakina muri Al Hilal, agakina muri Wakasa de Blanco muri Maroc, n'abakinnyi bakunda guhura n'abafana benshi ku stade menshi atandukanye, kandi abafana barenga 10,000. Urumva ko rero babiteka tumuzane ajye muri ya defaseri, aza afatanye n'abagenzi be bahari kugira ngo turebe ko byibuza twagera mu matsinda, kuko niyo kipe yonyine Rayon Sports, niyo kipe yonyine mu Rwanda yageze mu matsinda ya Confederation Cup. APR niyo kipe ikunda gusohoka irahagera, Rayon Sports yarahageze. Umva ko yashaka kuvuga ati reka twongere dusubireyo kuko tuzi uburyohe bwayo. Uyu mukinnyi rero Mohamed Ouattara, cyangwa se akunda kwita Momo, aho hantu henshi yagiye aca bamwitaga, afite experience. Defenseur ya Rayon Sports yayikeneye umuntu ufite experience, umukinnyi wahuye n'amakipe akomeye, umukinnyi wakinnye mu bihugu bigiye bitandukanye rwose, ufite experience. Ni ibintu rero ni ibintu bimeze neza cyane, kuko twabivuze impamvu yamuguze nuko twavuze ngo ikipe ya Simba yeretse umukinnyi proje bari bafite mbere yuko bajya kwinjira muri Confederation Cup cyangwa se Champions League. Abona ni ikipe ifite intumbero nziza, na Rayon Sports ngo niko byagenze, ngo bamweretse proje ya Rayon Sports ukuntu iteye. Uyu mukinnyi yavuga ati ngomba kujya muri Murera, kuko ikipe ya Rayon Sports ni ikipe izwi. Urumva ko rero iyi Rayon Sports irihahiye. Rayon Sports yagiye itungura abantu benshi, Rayon Sports yagiye igera mu ahantu hagiye hatandukanye, itwaye igikombe cya Kuvugwa Cup benshi batabitekerezaga. Bikaba byiza akaza agahura n'umutoza nka Reyon Francis, umutoza uzi icyo gukora. Hari ingingo rwose tumutereye isara, yatweretse urwego nk'umutoza. Rayon Sports ntabwo ifite abakinnyi b'ibihangange, Rayon Sports ntabwo ifite abakinnyi b'ibyamamare ku isi, oya. Ahubwo Rayon Sports hari ingingo Francis afata abakinnyi bari ku rwego ruri hasi, akabashyira ku rwego hejuru. Rero kuri uyu mukinnyi Mohamed Ouattara asanzwe hari ingingo Francis, ni ibintu byiza haba ku Banyarwanda, haba ku bafana ba Rayon Sports, haba siporo mu Rwanda muri rusange. Uyu mwakire rwose aze afatanye n'ikipe ya Rayon Sports. Urumva ko rero uyu mukinnyi twabonye, uyu mukinnyi Mohamed Ouattara yaciye mu ikipe ya Wakasa Blanca, yaciye muri Renaissance, yaciye muri Al Hilal, yaciye muri Simba, yaciye muri Alamni. Urumva ko amakipe menshi agiye atandukanye uyu mukinnyi yaciyemo. Urumva ko rero ni bimwe mu byaranze uyu mukinnyi, cyangwa se ni ibigwi by'uyu mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports, uyu mudefaseri ukina hagati rwose muri defense ya Sport basinyishije. Umva ko Murera, ikipe y'Abanyarwanda, ikipe y'Abanyanyanza, ikipe Isaro ry'Inyanza, rwose umukinnyi ni ibyo muri bimwe bigiye bitandukanye biranga uyu mukinnyi, cyangwa se amwe mu mateka y'uyu mudefenseri Mohamed Ouattara basinyishije. Ibindi biri kuvugwa mu kipe ya Murera cyangwa se ikipe y'Abanyarwanda, uyu ni perezida wa Rayon Sports yafashe abakinnyi akabasohokana bakajya kwishimira igikombe batwaye, akajya kubahimbaza musi yabemereye. Rwose weekend abakinnyi ba Rayon Sports bose bameze neza, barishimye, bafite ishaka, bari kuvuga yuko n'ibindi bikombe bindi bagiye kubitwara. Ikindi perezida wa Rayon Sports yababwiye ngo guhera umunsi ku wa mbere
bagiye gukora imyitozo icyumweru cyose, haba mu gitondo haba nimugoroba. Abakinnyi ba Rayon Sport bari muri mood nziza, yavuze ngo bagiye gukora imyitozo haba mu gitondo ndetse na nimugoroba icyumweru cyose. Umva ari abantu bajya kwa Rayon Sport mu nzove, bafana mwajya kureba rwose nta kibazo. Ikindi kivuga kuri Reyon Day, benshi bari biteze ko Rayon Sport iza kugaragaza imyenda izakoresha muri shampiyona cyangwa se umwambaro izajya yambara, ariko birangira bidakunze. Ariko rero kuri uyu wa kabiri cyangwa uyu wa gatatu n'andi makuru meza ko iyi myenda izaba yageze mu Rwanda, cyangwa se umwambaro wa siporo uzaba wageze mu Rwanda. Ikindi kiri kuvuga muri siporo cyaba muri weekend, umuyobozi wa Beka tubizi ko ari ugiye gutera inkunga ikipe ya Rayon Sport, bamuhaye igikombe mu ntoki aragiterura akifotorezaho, ibyishimo biramusaba, aravuga ati ariko ubundi mwaretse nibura natwe Rayon Sport kuko mu masezerano birimo, uburyo bari gusana na Beka birimo ko bagomba kuzaha bisi ikipe ya Rayon Sport. Ati byibuza bisi abakinnyi bazaba bagendamo tukayitanga. Ni ibintu byashimishije abakinnyi cyane, ibintu byashimishije bamwe mu bafana bagiye batandukanye, ariko turabizi ko nuko Airtel yo iri mu mushinga na Rayon Sport ko igiye kubaha bisi yo kujya bagendamo. Ariko umuyobozi wa Beka yavuze ngo zibaye ebyiri, imwe ikaba abakinnyi indi ikaba ari abafana, byaba byiza kurushaho. Umva ko Rayon Sport tuvuze ngo muri no minsi iri kwibere ntabwo twatubeshye, tuvuze ngo Rayon Sport muri no minsi niwe kipe yo mu Rwanda ntabwo twatubeshye. Ariko niba tubeshye tutikanga ngo ni Rayon Sport ikomeye, tugasanga muri Super Cup iratsinzwe ibuze igikombe, mu matsinda ntigiyeyo, cyangwa se ugasanga muri shampiyona ibuze igikombe, aho kigiye baba batubeshye. Ariko nanone dukurikije imishinga ikipe ya Rayon Sport yamuritse cyangwa se yagaragaje, ikipe ya Sport ifite intego nziza ziri imbere ahangaha. Ikindi cyuko Rayon Sport ko kayivuze n'ubundi, ubu hasigaye abakinnyi babiri, hasigaye mu winga, hasigaye n'umwataka, kuko Junior Kameni ntago ahagije cyane ku buryo ashobora kwizerwa ko ashobora gutsinda ibitego ku ikipe ya Rayon Sport. Ikindi kintu kirasanzwe, ikindi kintu gikomeye, ikindi kintu kindi cyashimishije abantu, andi makuru atariho ivumbi ari mu ikipe ya Rayon Sport. Ku cyumweru ikipe ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya Azam yo mu gihugu cya Tanzania. Iyi Azam ubundi bavuze ko ku cyumweru nibakina umukino w'igishuti n'ikipe ya Azam, Rayon Sport nibwo izagaragariza neza abafana bayo mu Rwanda ndetse no hanze igikombe yatwaye cya Sekafa. Niho hazagaragarizwa umwenda mushya w'ikipe ya Rayon Sport, niho hazagaragarizwa abakinnyi bashyashya twabonye bari kugenda basinyishwa. Urumva ko uzaba ari umukino mwiza cyane ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport irimo irashaka imikino ya gishuti ku makipe agiye akomeye hano mu Rwanda ndetse no hanze, kuko urugero ikipe ya Rayon Sport yakinnye n'ikipe ya Jamus niyo hanze, ikipe ya Rayon Sport yakinnye n'ikipe ya Al Hilal, ikipe ya Rayon Sport yakinnye n'ikipe ya Gor Mahia, ikipe ya Rayon Sport yakinnye n'ikipe ya tunarebye n'uburyo ki iyi Sekafa Kagame Cup ibafashije kwitegura neza, ntabwo twaba tubeshye. Ariko Rayon Sport avuga ati twebwe turashaka amakipe akomeye, turashaka amakipe yagiye aca muri shampiyona zikomeye, amakipe yagiye agera muri Confederation Cup na Champions League Nyafurika, kugira ngo tuyipimeho turebe neza koko ahantu duhagaze. Urumva ko ikipe ya Rayon Sport iri
mu gihe cyiza, iri mu bihe byiza, iri mu gihe cyiza cyane. Ikindi kintu kidasanzwe kiri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, umuvugizi w'abafana turamuzi Wasiri, ni umuntu ukunda gutebya, ni umuntu ukunda kuganira, ariko yafashe intego aravuga ati ngiye gufata igikombe Rayon Sport twatwaye twebwe nka Rayon Sport, agenda akizengurukana ku bitangazamakuru bikomeye hano mu Rwanda. Wasiri yatunguye abantu benshi mu kiganiro kuri RBA, mu kiganiro cy'urubavu imikino cyabaye kuva saa 3 kugeza saa 6, yafashe igikombe akijyana muri studio ya Radio Rwanda. Ibintu byatunguye abantu benshi cyane, aravuga ati njya kubivuga ko nzatwara igikombe nayivugiye hano mbere na mbere, niyo mpamvu ngomba no kuzana igikombe aho nabivugiye mbere na mbere. Umva ko Wasiri yavuze ngo agiye guha kuri yaherewe kuri RBA, kuri Radio Rwanda, yari yicaye nk'uku nicaye, hano hari umukobwa umwe, hano hari undi, umukobwa afite igikombe mu ntoki gutya. Aravuga ati rero umva ko nta kandi gashya kabayemo mu ikipe ya Rayon Sport, rwose ni ikipe yagitwaye abenshi batayihaga amahirwe, ariko aravuga ati mbere ko Radio Rwanda nzajya kuri mu zindi televiziyo mu yandi maradiyo atandukanye, umva ni amakuru meza ari kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport, kugira ngo tuzajya ku cyumweru hamazwe kugira ngo cyerekwe abafana muri rusange umukino wa gicuti twavuga bazakina n'ikipe ya Azam. Urumva ko Rayon Sport rero aya makuru agiye atandukanye, Rayon Sport twavuga ko iri mu bihe byiza. Ikindi ugomba kumenya, Rayon Sport yatwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup, itsinze amakipe yatwaye shampiyona mu bihugu byayo. Yatsinze ikipe yatwaye shampiyona muri Tanzania, yatsinze ikipe yatwaye shampiyona muri Uganda, yatsinze ikipe yatwaye shampiyona muri Sudani, yatsinze. Umva ko amakipe yose yatwaye ibikombe bya shampiyona mu bihugu byabo, Rayon Sport yari gute? Yari yatsinze. Umva ko ni ikipe ikomeye cyane. Ndumva ari amakuru avuga mu ikipe ya Rayon Sport ari kuvugwa muri uyu mugoroba. Ni menshi twavuga, ariko ay'ingenzi nayo ngayo yavuga mu ikipe ya Rayon Sport. Reka twirebe ku ikipe ya APR. Ikipe ya APR ni ikipe itagize amahirwe yo kuba yavireho mu majonjora ya Sekafa Kagame Cup. Ni ikipe yasuzuguwe cyane, itsinzwe n'ikipe ya Muraya ibitego 5-0. Ni ikipe yatsindiwe imbere y'umukuru w'igihugu Perezida wacu Excellence Paul Kagame, birangira ivuyemo. Nta kintu rwose navuga yatweretse muri Sekafa, ariko suko ikipe ya APR idakomeye. Ikipe ya APR irakomeye pe, kugira ngo byemere baza kureba muri Super Cup igiye gutangira iminsi iri imbere. Tuzayirebera muri shampiyona, tuzayireba no muri Champions League nyafurika bagiye kwinjiramo mu minsi iri imbere, kuko niho hantu hagiye kubera ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze. Ikipe ya APR irimo irashaka imikino ya gishuti igiye itandukanye. Yatsinze ikipe ya Etincelle ibitego 2-1 nabwo bigoranye ku munsi w'ejo. Yatsinze ikipe ya Etincelle ibitego 2-1 bigoranye pe, bigoranye. Iyi kipe ubundi tuzi ko twaza kubera mu matsinda, yatomboye ikipe ya Eje den Congo yo mu gihugu cya Repubulika ya Congo muri Kinshasa. Iyi kipe ni ikipe ikomeye,
iyi kipe yatomboye ni ikipe APR yatomboye. Iyi kipe ya Eje di Congo yo mu gihugu cya Kongo Kinshasa ejo bundi yatsinze ikipe ya Simba kuri Simba Day ibitego 2-0. Ni ikibazo. Ikipe ya Sport yo turabizi uko kwabivuze uko byagenda, ariko ku ikipe ya APR birakomeye. Ikipe ya APR yese yikangamo. Ikipe ya APR yavuze ngo iyi kipe yatsinze Simba iyisanze mu gihugu cyabo cya Tanzania, ikayitsinda kuri Simba Day. Ikipe yatsinze ikipe ya APR abeshi base bikangamo. Na makuru aba yatangiye kuvuga ngo kubw'umutekano ngo wa Kongo ngo ntabwo tuzajya gukinayo. Kutajya gukinayo ku kipe ya APR no kuyitera forfait ikavamo. Kikirwa muri ikipe ya APR mu minsi yashize yatsinze ikipe ya Gasogi ibitego 2-1. Ikipe ya APR gusabira babaje. Nk'ikipe iri kwitegura mu minsi iri imbere kujya gukina Champions League, ntabwo yakwiye kuba iri kwipima ku makipe ari hasi. Twabonye urwego rw'amakipe nese urambwa ngo iri gukina muri Champions League igiye kuzakinayo, iri kwipima kuri Gasogi, iri kwipima kuri Etincelle, iri kwipima ku Intare. Ikipe ya APR wone ushobora kuba iri gutanga icyizere cy'uko igomba kuzagera kure hashoboka muri Champions League. Ni ibintu byo kwiteganya tukareba, ariko bari kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe ya APR izabashe kuba yabona imikino ikomeye nyafurika kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi kuba mu ikipe ya APR twabivuze ko abenshi bari kuyishidikanyaho ku bushobozi bwayo, ariko ni ikipe ikomeye cyane. Kindi gikomeye cyane mu ikipe ya APR, turabizi ko muri Kagame Cup ikipe ya APR yatsinze ibitego 5 n'ikipe ya Muraya. Ikipe ya APR yatsinze ibitego 5 hari kuwa gatanu, none ubu byahindutse. Bari kubara iminsi, baravuga ngo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa APR. Siyo akabona ko kumvikana neza cyane. Ubu kuwa gatanu ni kuwa APR, ntibakivuga kuwa gatanu, byahindutse. Bari kuvuga ngo kuwa APR. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa APR. Urumva ko ni ibintu abafana benshi bari gutebya ngo ikipe ya APR igiye kwitirirwa kandi kazina ko kuwa APR. Kuwa gatanu ni kuwa APR. Urumva ko nta kandi kantu abafana benshi bagiye bavuga cyane, nta kandi kantu abafana bagiye bavuga ati aka kazina ko utavuze APR ngo kuwa gatanu. Kuwa gatanu izakina muri Champions League. Ubona ko kuwa gatanu ndayumva kibaho ki APR. Ikipe ya APR yatsinzwe ku munsi wa APR. Urumva ko ni ibintu abafana benshi yo kugenda bavuga batebya nyine, ariko nuko bimeze. Nuboma muri APR ariko kwaba dusubikiyemo na makuru agiye atandukanye yo kuvugwamo. Bari gukora imyitozo, bari gukora press uburyo cyo bagomba kwitegura uko ikipe ya APR nayo imeze neza muri kino gihe. Tugarutse kuri Super Cup, ni igikombe kigiye kuzakinwa. Ubundi cyakinwaga n'amakipe abiri, ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro n'ikipe yatwaye champion. Nuko twari tubizi, twabonye ko ikipe ya APR yabitwaye byose, yatwaye champion, itwara igikombe cy'amahoro. Ariko kwa ko ikipe ya Reyon Sport yabaye iya kabiri muri champion, ari neza asohokera u Rwanda muri Confederation Cup, niyo kipe ya kuzakina ikipe ya APR muri Super Cup. Ariko amakuru ari kuvuga cyangwa se amakuru ahari nuko Ferwafa yavuze ko kigomba kuzakinwa n'amakipe 4. Ati kubera iki? Ubundi
tuvanyemo Emelec na Al Hilal, turaza gusanga APR ku mwanya wa mbere, Rayon Sport ku wa kabiri, Kiyovu ku wa gatatu, Polisi ku wa kane. Bivuze ko Super Coupe igomba gukina n'amakipe ane hano mu Rwanda: APR, Rayon Sport, Kiyovu na Polisi. Kuko ni ibintu byiza bishobora gufasha amakipe yacu mu Rwanda ari gukina, ashaka kujya gukina mu Champions League cyangwa se Conference Cup. Ariko ubwo ntabwo barashyirwaho umucyo, ntabwo barasohora karandire ngo turebe uburyo ki bimeze n'uburyo ki bagomba kuzahura, niba bizagumya ari amakipe abiri cyangwa se bazabigira amakipe ane muri rusange. Iri ngiri ni irushanwa ikipe ya Rayon Sport yari irimo. Tugiye kureba amwe mu makipe tuzi cyane hano mu karere uburyo ki amakipe yatomba. Ikipe ya Rayon Sport yatomba ikipe ya Panthère Sportive. Ikipe ya Rayon Sport yatomba ikipe ya Panthère Sportive yo muri Cameroon. Iyo twanayibonye ko ni ikipe ikinika, ni ikipe ishobora gutsindwa rwose. Rayon Sport ifite amahirwe menshi, Rayon Sport ishobora kuzatsinda iyi kipe yo muri Cameroon Panthère. Umva ko rero nubwo atari ikipe yoroshye, nayo ni ikipe ikomeye, ariko Rayon Sport ifite amahirwe menshi ugereranyije n'iyi kipe ya Panthère muri Conference Cup. Andi makipe twamenya amakipe ari hano mu Rwanda ari gukina Kuvugwa Cup, ikipe ya Mogadisho izakina ikipe ya Kitara yo mu Burundi, ikipe ya Azam izakina ikipe ya Ask Dekar. Iyi Azamu izakina Rayon Sport mu kirwa gishuti muri weekend itaha. Ikipe ya Rukinzo FC mu gihugu cy'u Burundi izakina ikipe ya Durban City. Ikipe ya Singida Black Stars, iyi ni ikipe yari iri hano muri Kuvugwa Cup, izakina ikipe ya Al Galazon Ems Var. Umva ko ni amakipe agiye akomeye ari mu bihugu hirya ngiyo. Nk'ikipe ya Task FC ni ikipe yari muri Misiri kimwe na Rayon Sport, izakina n'ikipe ya Al Ahly Magdon. Umva ko ni amakipe agiye atandukanye cyane. Twabonye ko Rayon Sport n'ikipe ya Panthère Sportive muri Cameroon izahura n'ikipe izaba hagati ya Atomic n'ikipe ya Association Blanc Bull. Ngo yanze kuza yose n'amakipe y'inyuma hariya ntago akanganye cyane. Rayon Sport ifite amahirwe ko nitsinda imikino ibiri, umukino wa mbere, raundi ya mbere na raundi ya kabiri, izatangira mu matsinda. Umva ko Rayon Sport ifite amahirwe menshi cyane. Ku mukino wa mbere cyangwa na Panthère izawukinira hanze, wa kabiri ukinire mu gihugu. Na makipe kwaba ari muri Conference Cup azwi cyangwa se twari dufite muri Kuvugwa Cup yari ahari. Nko muri Champions League nyafurika tureba ku ikipe ya APR. Ikipe ya APR nkeka ko ishobora kuba ari makipe yatomboye nabi, kuko izaba mbere na mbere izaba n'ikipe ya Gela di Congo muri Congo Kinshasa. Iyi ni ya kipe yakubise cyangwa se yatsinze ikipe ya Simba ejo bundi kuri Simba Day. Iyi ni izaba n'ikipe ya APR FC. Indi kipe twamenya ni ikipe ya Vipers yatomboye Naradiha FC. Emelec yatomboye Power Dynamics. Ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani yatomboye Ainj. Ikipe ya Gor Mahia yakinira Rayon Sport kuri finale ya Kuvugwa Cup yahuye n'ikipe ya Pyramid. Umva ko ni amakipe muri kano karere azwi cyane. Ikipe ya Zamalek yahuye n'izaho ikipe ya FC Pond. KVZ nayo yari mu isina rimwe na Rayon Sport izahura na Swell FC. Naho Simba FC yahuye n'ikipe ya Migrant Wanderers. Umva ko ni amakipe amwe yo hirya, ariko ayo tuzi muri kano karere twumvise amakipe bizahura nayo. Ikipe ya APR muri Champions League, ikipe ya APR izahura na Angel di Congo yo muri Congo Kinshasa. Izatsinda hagati ya APR na Angel yo muri Repubulika
Kongo Kinshasa izahura n'ikipe izava hagati ya Sport ndetse na Zamalek. Zamalek ifite amahirwe menshi yo gutsinda iyi FC Mpondwa, ifite amahirwe menshi. Ubwo hagati ya APR na Angel di Congo no hagomba kwisobanura n'ikipe izahura na Zamalek. Umva ko ni urugamba rutoroshye. Umva ko rero ikipe ya APR igomba gukora ibishoboka byose nayo igakina imikino ya gishuti igiye itandukanye. Urugero, ikipe ya Sport muri Confederation Cup izaba na Pante Sportif muri Cameroon muri Confederation Cup. Yahuye n'ikipe ya Al Hilal, yahuye n'ikipe ya Gor Mahia, yahuye n'ikipe zigiye zikomeye wumva ko ziri gukina. Yahuye n'ikipe ya Jamus, izahura n'ikipe ya Azam muri mukino wa gishuti. Wumva ko nta makipe menshi agiye akomeye ari muri irushanwa Rayon Sport igenda yipimaho. Bivuze ko ikipe ya APR igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo yipime ku makipe agiye akomeye kugira ngo nayo izabashe kugera ahantu kure hakomeye cyane. Umva ko ibyo twifuza haba Rayon Sport yaba ari APR kugira ngo uzajye mu matsinda no kuzamura idarapo y'u Rwanda, abanyarwanda tukishima kandi tukanezera. Ikindi kiri kuvugwa, twabagejeho inkuru mu minsi yashize, babivuze ku ijuna ya mbere Sekafa iri gutangira. Ejo bundi kuwa kane icyumweru cyashize, uyu mucyo biganiro Anta yari afite gahunda yo kujya muri Tanzania kureba ku mukino wari kuba kuri Simba Day. Ikipe ya Simba yari guharanira ikipe ya Angel di Congo yo muri Kinshasa. Uyu mukoko rero uyu Anta biganiro abafite byinshi agomba gukurikirana. Kuri Karekezi yari yemerewe ko azahabwa miliyoni igihe Rayon Sport yatwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Uyu Anta yamuhaye 500 bya avance, avuga ko agiye muri Tanzania, ariko kuwa mbere uyu munsi azagaruka akamuha amafaranga 500 byiwe byari bisigaye. Ubu rero uyu munsi arategereje kugira ngo Karekezi atsindire miliyoni yiwe, kubera ko bijyano Anta yari yayiyemeje. Aravuga ati ngiye nzayiguha ikipe ya Rayon Sport cyangwa se APR yamutwaye Sekafa Kagame Cup, kandi yarayitwaye byabaye byiza cyane. Umva rero n'amakuru yaragezweho muri uyu mugoroba, ni amakuru ari kuvugwa cyane muri uyu mugoroba yaragezweho. Yaba muri APR twayabonye, yaba muri Rayon Sport twayabonye, yaba Super Coupe twayabonye, yaba umwataka mushya yasinye ikipe ya Rayon Sport twabonye amateka yiwe agiye atandukanye n'amakipe yagiye acamo. Twabonye rero uburyo ki amakipe akomeye hano muri Afurika tuzi yatomboranye muri Confederation Cup cyangwa se Champions League. Umva ko rero byano byiza cyane, byano byabimeze neza cyane. Nkushimira wowe wanteze amatwi ukabangije video, Imana igumugisha. Abantu bacyashya mukora subscribe, mukanda mukazogera kugira ngo tugezaho inkuru nziza, kandi nidushyiraho video ujye mutabona notification ko dushyizeho video. Namwe abasanzwe ndabashimiye, ibyo ndi kugeraho no kubera mwebwe no kwamwe kudushyigikira umunsi ku munsi. Tuzasubira kuri video ziza kuza imbere ahangaha. Ciao, mugire umugoroba mwiza.